Hoćemo li? Jel znate vi, golupčići, šta je to Videozona? Čekaj, čoveče, da se smiri. Ova moja je već mirna! Vidi, Šećeru, u SBB Videozoni imaš sate filmova, serija, muzike. Gledajte kad hoćete, koliko hoćete. A ima i onih filmova. A ima i nas. Đavolski dobra stvar. Poželi i gledaj SBB Videozona. Zone! Zajdi, Zone! Da mi poješ, Zone! Da ti pojem Videozone. Stop. Alo, bre, pa ko je napisao ovaj tekst? Budi bre profi. SBB Videozona je sasvim nov način gledanja televizije. Tamo su sati i sati filmova, serija, muzike. Gledajte kad hoćete i koliko hoćete. A omiljene delove možda premotavate, pauzirate, a ima i nas. Đavolski dobra stvar. I šta tebi to profi? Zone, da mi poješ još malo, a? Pošti meni malo. Poželi i gledaj SBB Videozona. SBB Videozona vam omogućava da budete pravi pedagozi i da ucenite vaše dete ogromnom bibliotekom dečjih filmova i serija. Ujko, uradio sam novaci. Pravi si anđeo. Video sam te. Samo jednim pritiskom na dugme. Imate sasvim nov način gledanja televizije. U SBB Videozoni imate sate i sate filmova, serija i raznih programa. Gledajte kad hoćete i koliko hoćete. Đavolski dobra stvar. A ima i nas. Poželi i gledaj SBB Videozona. Jednim pritiskom na dugme. U SBB Videozoni Dobijate sate i sate. serija filmova. I muzika. Ima i onih filmova. I nema reklama. SBB Videozona, a ima i nas. Đavolski dobra stvar. Poželi i gledaj SBB Videozona.